kubasuhuza muri mu bice bigiye bitandukanye ndetse hirya no hino babandi muba mwarakanze subscribe biba ari byiza cyane. Rero uru ni urutonde rw'abahanzi bahembwa agatubutse na YouTube rwabakoreye. Ese wowe wizeye muri aba ngaba karinde ushobora kuba uhembwa amafaranga menshi cyane na YouTube? Rero ntuve ku murongo rero mu gihe rero tugiye kuba twabana muri iki kiganiro, rero turaje mu kanya. Twagereka duhere ku muhanzi wa gatandatu akaba ari wita Tom Close, akaba afite abasubscribers abarenga 100,000, akaba afite amafaranga ava kuri YouTube ze ndetse nk'izizwi nko ku ndirimbo akaba yinjiza 200,000 by'amadolari. Aya ni amafaranga menshi cyane ndetse kandi akubiye cyane. Rero indi channel dusanga aha ngaha ni channel ya gatanu bayita Places One of Rwanda. Iyi ni channel ifite views zirenga 120,000, ikaba yinjiza amadolari 150,000. Aya ni amafaranga menshi cyane yashyize mu manyarwanda. Rero reka tujye ku yindi channel ya kane, Murange Mwiza, afite view nyinshi cyane cyane zirenga muri 35,000,000, akaba yinjiza angana na 1,025,000 za buri mwaka. Aya ni amafaranga menshi cyane rero uyu muhanzi yinjiza. Reka tujye ku mwanya wa gatatu, turahasanga Neringabo, umuhanzi wizewe kandi ukizamuka cyane kuri YouTube, akaba yinjiza angana n'amadolari 120,000. Nayo ni amafaranga menshi cyane, urumva arakubiye nawe mu bantu benshi cyane. Reka tujye ku mwanya wa kabiri, umwe mu bahanzi bafite abasubscribers benshi cyane, akaba ari we bita Butera Knowless, akaba yinjiza miliyoni hafi 115 buri mwaka. Urumva ni amafaranga menshi cyane. Uru ni urutonde tuba twakoze rwizewe cyane kandi rumeze neza cyane. Urumva ku mwanya wa mbere hari kuza honde, kandi subscribe wibuke no kuba wakora kuzogera niba iyi nkuru byakuryohanye, ubashe no kuba wayisharinga abandi kugira ngo ibagereho. Ku mwanya wa mbere haza Bruce Melody. Bruce Melody niwe muhanzi wizewe cyane mu Rwanda, ufite abasubscribers benshi cyane kandi akaba ahembwa amafaranga atubutse cyane. Afite views zirenga 1,090,000, akaba yinjiza 500,000 z'amadolari za buri mwaka kuri YouTube. Urumva Bruce Melody niwe urenze mu bahanzi bari naha iwacu mu Rwanda, akaba yinjiza akaba yinjiza 1,500,000 za buri mwaka. Ariko se kuki Bruce Melody ubundi aza ku mwanya wa mbere inaha iwacu mu Rwanda? Ibi nibyo tugiye gukoraho rero. Reka tuzababwire mu nkuru y'ubutaha uburyo Bruce Melody ari we aza mu bahanzi ba mbere bafite amafaranga kandi atanafite channel irenze. Ngiye twabanaga rero yari Kwizera Jean de Dieu. Komeza kugira ibihe byiza cyane mwebwe mukurikiye Kwizera TV, ndetse reka mbabwira ati bye bye, mukomeze kugira ibihe byiza cyane.